teman-teman, unik yoi. Yuhu. Wow. Ada kardus teman-teman. Wow. Ayo teman-teman, kita buka teman-teman. Kira-kira ada apa tuh teman-teman di dalam kardus teman-teman? Ayo teman-teman, kita buka. Kita buka teman-teman. Wow. Apa tuh teman-teman? Ada bocil ondel-ondel teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ayo bocil, bantu saya menemukan ondel-ondel bocil. Ayo bocil, kita mulai pencariannya. Bawa bocil kardusnya. Itu nanti untuk hasil perburuan kita bocil. Bocil, lewat sini bocil. Sebelah sini bocil. Kita cari bocil, ayo. Dari sini bocil. Ayo bocil, kita cari. Wow. Apa tuh teman-teman? Bocil menemukan ondel-ondel 2 teman-teman. Mantul teman-teman. Ada ondel-ondel mini teman-teman. Masukkan bocil ke dalam kardus. Wah, mantul. Ayo bocil, cari lagi bocil. Ayo teman-teman, kira-kira menemukan apa nih si bocil teman-teman? Wow teman-teman, lihat tuh. Si bocil menemukan ondel-ondel mini berwarna putih. Wow, mantul. Ayo bocil, masukkan ke dalam kardus bocil ondel-ondelnya. Ayo teman-teman, kira-kira si bocil menemukan apa lagi teman-teman? Wow. Si bocil menemukan topeng ondel teman-teman. Masukkan ke dalam kardus bocil. Itu bocil di dalam kotaknya. Dibuka bocil. Kira-kira ada apa bocil di dalam kotaknya? Wow. Kita lihat teman-teman. Si bocil menemukan apa lagi teman-teman? Wah, menemukan mainan teman-teman. Mantul teman-teman. Kita lihat satu-satu bocil. Ada apa bocil? Masukkan ke dalam kardus satu-satu bocil. Wow, ada jerapah tuh teman-teman. Masukkan. Itu ada apa lagi bocil? Wow, ada singa. Masukkan bocil ke dalam kardus. Apa lagi bocil isinya? Wow, ada harimau. Masukkan dalam kardus bocil. Oh, mantul. Wow, ada macan tutul. Masukkan bocil ke dalam kardus. Wow, mantul. Ada apa lagi bocil? Wow, ada zebra teman-teman. Oh, mantul. Masukkan ke dalam kardus. Oke, cari lagi bocil. Ada apa lagi bocil? Wow, si bocil menemukan buaya teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Mantul, giginya banyak banget teman-teman. Oke bocil, masukkan ke dalam kardus buayanya. Ada apa lagi teman-teman? Kira-kira wow, ada kardus lagi tuh teman-teman. Oh, mantul teman-teman. Wow, si bocil menemukan dinosaurus teman-teman. Menemukan T-Rex. Wow, mantul. Masukkan ke dalam kardus bocil T-Rexnya. Ayo, ada apa lagi bocil? Kira-kira di dalamnya. Wow, ada lagi dinosaurus lagi teman-teman. Ada T-Rex. Masukkan lagi bocil ke dalam kardus. Wow, mantul. Menemukan banyak nih teman-teman si bocil teman-teman. Wow. Ada badak teman-teman. Masukkan bocil ke dalam kardus. Wow, mantul. Ayo bocil, kita cari lagi bocil. Kira-kira ada apa lagi bocil? Kita cari ayo. Wow. Ada ondel-ondel wayang teman-teman. Oh, mantul. Ada 2 ondel-ondel wayangnya. Oke bocil, masukkan ke dalam kardus bocil. Ada apa lagi bocil? Ayo bocil. Wow. Menemukan ondel-ondelnya. Wow, mantul teman-teman. Yuk, kita nonton ondel-ondelnya. Masukkan ke dalam kardus bocil. Wow. Ayo bocil, cari lagi. Wah, itu bocil apa? Wow, ada telur teman-teman. Ada telur. Kita buka, isinya apa? Wow, isinya ada anjing teman-teman. Oh, mantul. Masukkan bocil anjingnya ke dalam kardus. Ayo bocil, masukkan. Wow, satu lagi tuh. Ada apa isinya? Wow. Mantul. Ada anjing juga teman-teman di dalam kardus teman-teman. Wow, mantul. Masukkan ke dalam kardus teman-teman. Oke teman-teman, itu bocil. Di belakangnya ada ondel-ondel babe bocil itu berwarna merah bocil. Wow, itu dia ondel-ondel babe. Nyok, kita nonton ondel-ondelnya. Mantul. Masukkan ke dalam kardus. Oke bocil, cari lagi bocil. Kira-kira ada apa lagi bocil? Itu bocil, kira-kira ada apa lagi bocil? Cari lagi bocil. Wow, ada balon teman-teman. Wow, ada balon. Pecahkan bocil, balonnya bocil. Wow, pecahkan yang warna kuning dulu bocil. Warna kuning pecahkan. Waduh. Wah, ada isinya teman-teman. Ada teman-teman. Wow, itu dia teman-teman. Ada ondel-ondel kayu berwarna merah teman-teman. Oh, mantul. Yuk, kita nonton ondel-ondelnya. Masukkan bocil ke dalam kardus bocil. Pecahin lagi bocil yang berwarna biru bocil. Pecah. Wow. Mana teman-teman? Kita cari teman-teman. Isinya mana teman-teman? Wow, kita cari teman-teman. Wow, itu dia teman-teman. Wow, ada lagi isinya. Ondel-ondel kayu berwarna putih. Wah, mantul. Masukkan bocil ke dalam kardus ondel-ondelnya. Wah, mantul teman-teman. Sudah dapat banyak teman-teman.
Wow, itu ada ondel-ondel polisi teman-teman. Wow, mantul teman-teman. Ada ondel-ondel polisi teman-teman. Siap 86. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, mantul-mantul. Masukkan ke dalam kardus teman-teman. Wow, ada lagi kira-kira teman-teman. Wow, ayo bocil, ada lagi bocil. Wah, sepertinya sudah habis bocil. Oke teman-teman, sudah habis ayo bocil. Kita lihat isinya ada apa lagi bocil. Kita taruh sini bocil. Ayo bocil deh. Isinya ada apa saja bocil. Keluarin teman bocil. Wow, ada ondel-ondel polisi teman-teman. Mantul, ada ondel-ondel babi. Nyok, kita nonton ondel-ondel. Nyok, ayo bocil. Kita bariskan. Oh, mantul. Ondel-ondel polisi, ondel-ondel babi. Wow, ondel-ondelnya teman-teman. Oh, mantul. Ayo dibariskan lagi bocil. Ditaruh di situ. Wow, mantul-mantul. Ada apa lagi bocil kira-kira? Kita lihat teman-teman. Bocil menemukan apa lagi? Wow, bocil menemukan ondel-ondel wayang teman-teman. Oh, mantul. Masuk, ditaruh di situ bocil, dibariskan. Oke, bocil. Kita lihat lagi teman-teman. Kira-kira bocil menemukan apa lagi ya teman-teman? Wow, mantul teman-teman. Ada ondel-ondel mini teman-teman. Mantul, bocil menemukan ondel-ondel mini. Ditaruh lagi bocil di situ. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Kira-kira si bocil menemukan apa lagi teman-teman? Wow, mantul. Si bocil menemukan ondel-ondel mini berwarna putih teman-teman. Mantul. Ayo bocil, ditaruh di situ bocil. Oke, kita lihat lagi teman-teman di dalam kardusnya. Kira-kira ada apa lagi ya teman-teman? Wow, ada ondel-ondel kayu yang kecil teman-teman, warna putih dan warna merah teman-teman. Oke teman-teman, taruh di situ bocil. Ayo bocil, ada apa lagi bocil di dalam kardus? Dibuka lagi tuh bocil. Kira-kira isinya ada apa lagi nih teman-teman? Ada banyak banget ini teman-teman. Wow, si bocil menemukan ada zebra, ada harimau, ada singa teman-teman. Ayo bocil, ambil lagi. Kira-kira si bocil menemukan apa lagi nih teman-teman? Wow, ada badak sama ada jerapah teman-teman. Mantul, si bocil menemukan jerapah. Mantul. Ada apa lagi teman-teman? Kira-kira si bocil menemukan apa lagi teman-teman? Wow, ada banyak banget nih teman-teman, binatang buasnya teman-teman. Mantul, ada macan tutul itu teman-teman. Mantul, ada T-Rex juga teman-teman, ada dinosaurus. Mantul, yang berwarna merah dan berwarna hijau. Mantul teman-teman. Ayo bocil, kira-kira ada apa lagi nih bocil? Menemukan apa lagi nih bocil kira-kira? Wow, ada T-Rex, ada 2 teman-teman. Ada warna merah dan berwarna kuning. Mantul. Ayo dibuka lagi bocil, ada apa lagi? Wow, ada topeng ondel-ondel teman-teman. Ayo bocil, ditaruh topeng ondel-ondelnya. Mantul teman-teman, ada banyak banget tuh teman-teman. Si bocil menemukan banyak. Ada telurnya teman-teman yang tadi. Ditaruh lagi bocil telurnya. Oke, ada apa lagi bocil? Kamu menemukan lagi? Wow, ada buaya teman-teman. Buayanya mangap-mangap teman-teman. Mantul. Ayo ditaruh bocil buayanya. Mantul teman-teman. Udah, ada lagi nggak bocil? Wow, sudah habis teman-teman. Sepertinya sudah habis teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Dadah.